Marina ежеманина она экспорт короче мама берет автолюбитель мама Marina ежеманина экспорт короче мама берет bizde bağda karışık bir oluşu bizde gigantlar deniyor kadar 10 foto paraşütü mal kaç fayda da olur 10 foto Marina ayrıca bu hikayede ben şu Marina'da iyi bizde maksat az değerli naticeleri faydalanmak. Ekologik bizde hazır kullanılan radikallar seni Muruk'ta böyle açık cebine tigip fayda görecek bulunur. Barınma nasıl olur? Yani düğünü ömür kadar biz de ölmüşüz gerek. Cumhurcu yıllar çumbata var arada. Nadıkanlar yapmasına veriyor. Burada 500 sonra işte hazır 800 sonra işte öyle var. 1000 sonra çıktı bazı cumhurcular. O için adamın cumhurcunun içine azaltması gerek, teknolojiye bölüşmesi gerek. O için 19 yerine kalbini araştırmıyordu. Tamsal sularının kulon koca. O için ayıra o şekilde başlatıp degen maksadım var. Kulay söylüyor. Ana ki ekolojik taza prodüksiyon çıkarıp bu bizim yerler gökçüden beri selektra değil. Yani nesilde kolonlarımız da burada. Bizde oşun nesilde ekolojik taza prodüksiyon çıkarıp degen maksat. Eğer bu mika vanilya kılsana selektra amafoz yanında kimikatada kolonu bu. Başta kolonu olmadı. Kulay söylüyor da ekolojik taza prodüksiyon çıkarıp Ana eğitim cumhuriyetinin mahsulü içki cana dışkı migrasya meselesi üzerinde yararlı. Biz Rusya'ya getirmek olanları al, bunlara bilanço tutturup çünkü cerrahı, cerrahlar, cerrahlar, boşanma düzgünleri migrasya sıkıntı dedik. Bro, içki migrasya yapıyorlar. Bizden akıl tuğanların kararlı demeye çürüyor. Ana, hem orta mesele için ben kararlığa geldim. Uşul Balkan'da Atay'a sokup geldim. Sizler olacağına bağlamak belirli, bizden aynen başladı. İçki migrasyonu topladı öyle. Okucular sendiyalardan başlayıp maydan ayağına değin yaşta okuduğunu. Ayağı işler görüp, erkekler Rusya'da migrasyon olursa ayağı işler belirli cumhursuz. Belki olursa cahilinde. Emin şu ayağında çok olmayı barzı gördüm. Cahilmenler iş çok. İş çok. Ege o şartlaşmak fasulye'den müdür olur. Fasulye'ye geldiğinde anında kamak cevap olur. Parti boşuna yıllar işte cümleden hansız oldu dedik baba. Hatay'da şu bağlar çok oldu. Bunlar doğru. Şimdi Kırgızistan boyunca öldü. Birincilerden bol uçuk karatlıca kızıltı. Ayrıca üçüncü olarak Kırgızistan boyunca öldü. 500 jönetmeler yerleri sana bu bizim masada. Giyini sayın. Ana Marina sokakları yani. Sokakları. Jelibül sokakta öz mesli sokak boştu. Mesli sokakta tüylü dikkat etkenler bazı yaşlarında bu sorunun kaçan gelmediğinden hiç bilmiyor. Gökünden beri uzun. O mesli sokakta yani boş olunca zamanla belirli. Anam Polka'nın, Polşa'nın sokakları boş oldu. Zügâlanı verin, bu şeyler yapıp verin. Ana Marayola'daki en çok batıyor. Azı çıkıp atan, canım çıkartan bizge yağ gelip Marayola'daki Amerika'nın sokak gelip Ruslar boyunca Mahmut dedi değil mi? Uşul, ana değişim aynı önünde Mahmut dedi, iyi insan. Bu teknik bir soru. Yani bu maydanlardan bazı benim bu gelişikleri gördüğüm ben 10 saat tıraşını aldım. 10 saat. 10 saat cedde 1000 göçetlik sebep olabilir. Maydanlar göçetlik. 1000 kuşluk vatan değil. Ben reset dedim. Sebebinde 10 saat cedde beraber reset çıkar. 1000 göçetlik vatan. 1000'den 1100 geçecek. Başka da olabilir. Sebebinde bizden ayrı şartında teknik geçetliyiz. Jangan İspanyollarda koyup zımneye takıp cakara kadar bu. Onu da tırnak cemdi ana teknikada biliyor. O sorunun olduğunu bir sorun olduğunu anam beni şu tançalar sulara sağ edin yapar. O şey razı 15 bin. İşte 5 bin madde razı oldu.
Oda jegilip mevsim sorupta tikseniz 30 bin rasat geldi. Общий расходы 30 bin so'm bo'ladi. Birinchi yılı tushib beradi deb tushib beradi. Berib bo'lgani ani tek variantlardan bir tuğan variant bo'ladi, ikkinchi variant bo'ladi, ani maqsad bo'ladi. Birinchi yılı. Ikkinchi yılı men 1000 ko'chatni 800 dan ko'ktadim. Hem ko'ktatda da var. Ko'chat ba'zida 1000 dan ko'ktatadi. O'sha 800 ko'ktatni mana keladi. İkinci yılı 10 yerinde 100 bin arşivde oldu ekan. Üçüncü yılı 150 bin arşivde oldu ekan. 10 yerinde. Eğer 20 yerinde olursa olur. Üçüncü yıldan başlayıp 300 bin arşiv deseniz olur. Buna ilk yılda 250 bin ortada bir son fayda verildi. Bu minimal esirdi. Sizlerin bayramı bu garanti olur. Düşünün. Ayrıca bundan çok fazla olur. Sebebi geldi. Bu da beyan gerek yok. Nedeni mallıkların dolu böyle şart var. Ayrıca bundan çok düşünmez olur. Bu değil bir soru. Mesleği soru. Bunun göçerinin tüyleri asılıp tuğanlardan suraştırdan alanlar. Turat Bey'e satar. Turat Bey'e Stratejik olmadan ucudan turayla algın dik olarak olur. Bu ötede soracağız. İkinci, ben hangi edeceğim? Ağzından göğüne geliyor olanlar. Ağzından göğüne. İkisi bu başka değil. Anta Stratejik sorular, Stratejik. Bunun köçetinin bağısı 60 soru. Köçetinin bağısı 60 soru. Bunun da ben 10'da paraşüt aldım. Her birinin farklı tamamındaki de 80 bin soru, 10'da 80 bin soru alıp veriyorum. Ben her birinin 15 bin lira topladım. Ayaktan mesela bir milyonlar Cumhurbaşkanı'na dedim. 5 bin lira topladım, 20 bin lira topladım, boş bin lira. 80 bin soru topladım. Bu boş eğer minimum tuttuğunda 800 tuttuğunda gökte bağlı. Koy bakalım. Eğer 800 tuttuğunda gökte bağlı ikinci yılı Kolkata'da bir üç örtülü çaylak çıkar. Oşolu bir kilolardan ait bir kilolardan 800 kilolardan test olur. Birinci yılı 160 bin, ikinci yılı 136 bin, ikinci yılı 700 bin. Üçüncü yılı Kolkata'da 200 bin akçesi olur. Benim daha bir kullanım var. Velocity'de bir tanesi var. Bir tanesi var da ürün hakkı var. 12 soda hakkı var. Ben bu yerde 3. yılı 200 bin taksar oldu kendine de koydum da. Altı olanlar koydum. Sizin 12 soda ceniniz var. Bu yıl kança işlediğiniz atölye müdekeden olur. 12 sodadan kança işlediğiniz bir şu yerleri alırlar. Dedim 12 soda cende ben bunu gösterdim. 12 soda cenden kaç işlediğiniz dedim. Belki 450 bin, 400 bin aksisi de olur dedi, aytıyor dedi. Yok, aytıyor, göbek olup dedi. Ancak göbek olup etse, bir kamera bütün bayraklar olsun dedi. 200 bin gösterdi. 200 binimiz bu, aytıyor, 400 bin aksisi olur dedi. Eğer çalışlarda 400 bin geçen aksisi olur. Bu Polka'da benim olur. Bunun bağlı alt üstü. Göçenin bağlı kaçta tutmak bu olayı. Nemesi özü, düşünülür. Çok böyle. Bu dünyada da zor. Ya da şeyler zor. Ağzı işte fabrikalar olarak benden dik gelin, minimum gelin. Şunlar bize iyi tutup düşünüyoruz. Bunun benim internetten özü karakteristikleri oldu. Kanday özü kanday düşünüyoruz. Biz gibi dik gelin de nemesi düşündürülüyor sorun. Bunun bazı güzeli sorun. Köçetenin bazı düzeyleri var. Geçen gün zaten geliyor kanallarda köçete satmalara bağlı yolu süreç gibi. Bugün bağlı yolu kanalların üstünde yeri gidiyor da mesela. 150 sorun dedi. Bunun 170 sorun gelir. Bunun da ikinci yılı 200 bin, üçüncü yılı 340 bin aksiyonu olur. Bunu düşündüğünüz üstü alacaksınız. Bu çok hoşuma gelir. Ben bu Zügana'nın
boyu 180 santimetrege чейин 1,80 santimetrге чейин өзөт экен. Анан кийин түшүмдүүлүгү көтөрөт, жогору кетет. Чоң болот. Булардын дагы бир өзгөчөлүгү буларды Россияга чейин жөнөдөн экспорт кылган болот, кетирилген болот. Булар акпайт. Жана жерден туруп агып кетет. Суу чыгып кетет. А бул акпайт. Булар халайдыгы жок деле үчтөрүн. Мына теп яшчы салып коюлган үчтөрүн. А биз мен эмне себептен бул Европанын сорттор кетет? Себеби дегенде бизге сатканга ыңгайлуу болот. Биз да саткандан кыйналбайбыз. Эгер ушундай сорттор өсүп болот, biz Россияга чейин мына Кудай буйрса аким өзү деп отурат. Кудай буйрса аракет кылып Өзбекстанга границаны ачтырып ушу жактан пост болуп атат болсо, бизге Россия деген жок. Өзбектер көп болот жетет. Австралия миллион рынок бар. Ошол жака чыксак болот. Ага болгон ишти керек. Мына Австралияга акимдер менен кеңешип ошол бир постун ачтырып кайтат. Бизге эптөө аракет болду. Нарыкта сатылган малдар бар өзү. Болгону 200. Ал жакта нөбөтөн чыккан. Ягода бар да именно. Алмаз билбейт бирок биз именно ягода боюнча маалымат бар. Бул жүгөрө деген сорт. Өзү карап тургула, кайра сортту билгендер ошол менен рашат алып алат. Үчүнчү. Бул марамела деген сорт. Бул жана сиздерге айткан 200 сорт деген. Былтыр баасы 250 сорт болчу. Быйыл спрос көбөйүп 350 сорт көчөтүп барат. Азыр жакында келет. Барат. 350 сорт болгондо бул койгон да 370 сом расход кетет экен. 370 сом. Муну өстүрүп бул өскөнгө 2,5 метрге чейин өсүп кетет. Узунлугу. Анан бүт эле шар майноо болот экен. Анан бул ствол деп коет, стволда жоо жыгат. Жоо болот экен, жакшы түшүнүлөт. Бул бизге көп келет. Бирок кийин биринчилерден болуп тиккен болду. Эгер чыдап тиккен болду, кийин көчөт салып эле пайда болот. Себеби дегенде бунун түшүндүрүгү ошол көчөт саткан балдар менен барып сүйлөшүп түшүндүрүгү кандай десем, экинчи жылга 2 килограмм берет түшүндүрүп десем, 2 килограммдан көп берет. А мен аны ашча десем, 4 килограмм чейин берет. 3-cü жылдан баштап bir tüy. Ben 3 kg 700 gösterdim. Kançaga çekin alsak bolot desem, bunu da көп айтып. Bizlerге айтпай коюп, бирок мына минимальный көрсөттүм. 3-cü жылы бул марайаларына 2-ci жылы 270 миң деген ол сорт жетет. 3-cü жылы 500 миң асты болот. Эгер сизде 20 соток жер болсо 1 миллион акчасы болот. Марайалар болгон жакта тарашты деген. Түшүнүп беришти. 20 соток жерден миллион акчасы болот. Биздикилер месси сорту тигип алып, эми сатып жүрөбүз. Кудайга шүгүр акчадан жер жүрөбүз. Сүбөт бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар, сатып алып. Акча иштеп атат, бирок көбүрөөк акча иштеген болот экен тууган. Болгон кичине расходдон ташташ керек. Биздикилер такыр расход кылып жакшы көрөбүз. Көчөттү дагы ушу туугандарга бекер алып. Андай эмне? Көчөттө акча болот бар. Бул марайалар деген Американын сорту, Европада бар, бизге да келди. Бирок бизде тарчып болот дейт. Бирок эгер кызыккандар болсо, алсаңар болот. Көчөт маселеси боюнча Европадан көчөт ташкан балдар менен сүйлөшүп келдик. Алар менен жакшы сулуу берип сүйлөшүп келдик. Эгер көчөт көктөбөй ала турган болсо, 70%га чейин көчөт көктөрүлдү. Анда алар төлөп берди. Siz aralarınızda minimum kısmı, eğer 700'den aşırı kötüyse alan tölemek. Eğer 700'den yürüyüp olan olsa alan oşun 50% kayda tölemek. Göktürü alan 50% tölemek. Kadar 700% çarp verir kayda. Aynı bizim doğru kılıp belli. Oşun da olan olsa biz barımız yok geçtiğini alıp bu sorunlardan oşun çınırı, oşun sorunlardan garan bulup alketin elini haksız verelim. Себеби дегенде мен былтыр туугандарга көчөт алып беришти. Ортодо неме болуп калды.
көшеде көктөбе барады анан мен буларды жолга чыгып элдин үстүнөн мойын иде барам элге карап ертең жолга барса анда башкача сөз алар жолга чыгып мойнун алышып бул жакта элдин баасы уюшса бир күнгө алып келип берип тигиктирип кандай тигиш керек кандай суугаш керек бүт маалыматтарды берип алар даяр малина боюнча кийимсиз бұл ежеманина деп қояды, ежелика деп айтылады. Ежелика. Европа, Азия ежелика. Мұны білгендер бар, өздерінде бар, талай өздерінде істеген кейін. Бекітіп отырады, елші отырады. Ақшаны көріп, сөзді жеп қалғандар. Бұның көшетін бары егіз соқыр. Егіз соқыр. Бирок 10 сотық жерге минимум батпайды. Ашып кетсе 500 батады. Бұл себебінде аралығында ұзынырақ келеді, ам жағда алдырақ келеді. Себебінде бұл чоңырақ болып шай келеді. Бізде де бар, ежемайнымен атам отырады, атам өсіреді. Бұл кейін атам еліне келесін. Бұл ежемайнымен ақшадан тақап көрмеген, атамы тора болды дедім. Сен ішіне аққа жазып көреді деп адамға. Бұна кетеді. Ежемайнының оғызып жерінде. Ең сондықтан бұл аталар көшетеді. Біздің туғандар сатап бағарып көшететін. Қызылқандар болды. Ama o şirasında bir de çiftlik çıkartıyor. O zaman çiftlik. İlk yıllardan düşüşleri denedim. 300 yıllardan düşüşleri. O şunda Ejderhaniya'dan 300 yıldır 300 yıldan bir aksiyel olacak. 300 yıldan başlar. 300 yıldan. Atamızda böyle 10 yılda çıkıp 8 yılda çıkar. 8 yılda çıkar. 300 yıldan ağır gözü bölümleri oldu. Benim mücadeletim Uşu ежемайнина боюнча бунун өзгөчөлүктөрү жанагы бул ежемайнинаны биринчи жылы түшүп берген бутагы экинчи жылы кесип салыш керек жаңы бутагы жабыш керек аз жаңы туруп анан жаап сууктан алып калып анан кийинки жылы көтөрүп анан түшүм алыш керек ошондой өзгөчөлүктөр бар муну кичине менен күнчүрөп бул майнинага окшоп 2 ай 3 ай түшүм бербейт бул ашып кетсе 20 күн берет Ağızda başlamanın 20 gün içinde düşün bütüdür. Bir boş olmanında şu çabuk köpüdür. Batmadan beri bütün para var. Bunun ilk vakti problemi var. Özgürlüğüne bir satada var. Buna 3. yıldan başlayıp 10 yıldan kaçak geçecek olur. 3. yıldan keyin artık 10 yıl Buna jerimizdi so'rab 120 ming foyka bo'ldi. 200 ming, Jugana 350, Marayla 500, Ejderhaniyada 320. Esepleyle gidin kaç so'rab jeri var. 20 so'rab jeri var adam. Uşunu qaysisin bilse qancha bilan chiqadi. Agar Jugana tarafga ketib bo'lsa, 20 so'rab jeri var bo'lsa 600 ming geçecek. 600 ming bo'lsa 500 ming bo'ladi. Bu degan. Men maynachilar menen barcha menen kengashdim. Bu minimalni ko'rsatdim baba. Minimalni. Sebebi deganda men barchasida o'ta jo'g'ri bo'ldim. Sebebi deganda jumladan inflyatsiya bo'lib, maynalar barcha menen mas'uliyat bo'ladi. Bundan ko'ra chiqish mumkin. Agar qarab bo'lsa, jumladan inflyatsiya bo'lsa, barcha menen bo'ladi. Mayna burada 100 so'm sotamagan bo'lsa 120 so'mdan bo'lib ketadi. 140dan sredний sena olgan. Bu yil mana To'radagida savdo men eslatib 160 ga kelib tushdi, asli 260 240 ga kelib ketdi. Mana bor. Men sredний senasi 190 200 ga aylanadi deb eslatdim. O'shanday deb bo'ldi kerak. Общий mana satgan aqchani kilogramga bölüp turgan bo'lsa, 180 190 so'mdan aylanib qoladi. Mana bor. Maydan bası kırmalar. Bu miganın bazılara hizmetine ödülmüyorlar. Buna aynı şeyler geçiyorum. Belki bu miganın kançadan sararsak olur dedik. Eğer Evropa'yı sort oldu, 180'den öyle satayım. 200 tegerini satalım. Sebebinde kaç var o şekilde oldu. Biz tırmak satandan mümkün olur. Ben ceylütü sortu, dik beyi elora yaparım. Dik gibi. Bunun da variantı var. Şimdi aralarına oluşturduğum bir alalım. Alalım, biz alalım, satalım. Polka istenen srednyalar mağazadır.
егер башқа тоқтап кетсеңер маған жатасыз, сіздерде де жатасыз. Өрі шумаларда мен қиналмай жатамын. Немесе Құдай бұйырса, егер барлығын клубника банканы жайында Ошменен Қадамтайға клубника банканы бішқа маңында бизнес туры ұйыштырайды. Мағашет өтечен сөйлештік. Осы жақта клубника банканы қылған ақы тұрғалар отырған oldu. Пусть жалға расход өзінің төлеуге, анмен төлеуге. Сразу айтып отырған ақы немен төлеуге. Ал бары Әлішердің телевизорын көріп, Әлішердің клубника қылғандарын көріп, қыдырып, өз-өзі көрменен қаралға клубниканы жеп, анан кейін Қадамтайда бүт майдан ашады. Қандай жерде қылып алады, қандай түшім алады, анда көріп мүмкіншілік болады. Егер қаласаңыз, Қадамжай ош қыдырып келсек болады беруге. Барып, көріп, өз-өзі. Мына Әлішер экскурсияны тұрып береді болады. Барып, қыдырып, көріп, өтіп келсеңіз болады. Жалауатта клубника өздіреді, Қадамтайда клубника өздіреді, Ошта клубника өздіреді. Сіздердің балалардың мүмкіншілігін, мына қарасоғырада мен сіздерді болмадым, сіздердің балалардың мүмкіншілігін башқа елдер қолданады, башқа елдер пайдаланады. Біз жайында командалармен балаларға шақырып жүреді. Командалармен барып, Жалауаттың 2 точкасында клубника аламыз. Bir bölümde anam aşağı var, ciddi de var. Bir bölümde var, benim kadın deme ciddi de var. Bir bölümde hem hanımefendi diyor, başka ayrı klubika biz eksport var. O şekilde en hafta biz. Biz var, senin koyalım başka var, biz senin koyalım. Biz o şekilde klubikadan alıp satıyoruz. Kazakistan'a satıyoruz, Rusya'ya satıyoruz. O şekilde var, maşinada çıkarıyoruz. Bizde de mümkünlük var. O şekilde mümkünlük ben özümün kolonum beni şu şekilde alıp getirmişim babadan. Tuğanda, Manka'dan indi profesörler çıkartma. Var ya, şeyin toplu satı olur. Buraya bilsem ben bunlara konuda durmam. Halay gidelim, koymayalım orada. Kurkak satı olur, Gülazım ve Tüleyek olur. Allah alır, canı, sürülmez olayım. Teknolojisi canı, ölüm olur. Ama sivil satı olur. İyi mi? Migrasyon boyunca ayrıca, İngilizlere eksport boyunca ayrıca. Eksport boyunca tuğanlar. Men sizlerge жол айтып Мо Россияның шаһарлары, мо Қазақстан шаһарлары. Ушул шаһарларда биз табиғатты сатып, ушул күндө ушул шаһарларда биз сатып турабыз. Мен sizlerге ушул шаһарда сатып берем деп келгенім жок. Сатып алам ушул жерде. Мына Новосибирскидеги менин клиентим сатып жүргөн, бизди табак сатып жүргөн бала, сүйрөбөйген балалар бар жерде. Бакытбек, көбүрөөк бар. Таңга Бақытбек, Батырбек деген бала сатады осы жерде, Новосибирде. Ошолай болды. Томскийде ошо сатады. Красноярскиде Сарчелек Улан деген бала бар, сатады. Иркутский, Думганда, Тюмень, Ақтілек деген бала бар, Ақтілек қандай? 100 адам Ақтілек сатады. Сургутта Ошты балалар бар, 3-4 бала сатады. Уйенко өзбекте Надында мен Тайкелек сатады. Амантайға қайсыңа ошол балдар надын саясат ошол деп атат. Челябинскийде ошо сатат. Анан Алматы жакта Казакстанда. Мен Казакстанда жакшы тааныштарым бар. Көбүнчө Казакстанга экспорттоп. 15 шаарда экспорттоп жатат. 15 шаар. Силер саткан жагын так ойлонуңуз болот. Мен ойлонуп көрдүм. Мындай шартты Советтер Союзу Тамиризм, біздің туғандар Тамиризм алғандар шарт түспеген. Сіз Тамир өндірілі, біз сатып алып деді. Советтер Союзы. Советтер Союзы разы болғаннан кейін еш мұндай мүмкіншілік бермеді. Ел қаладан жүгері өтір, қайнана өтір, әрнесі өтір. Ел өзінің жолын тауып береді. Мен дедерге айтып, ушын нәрсенің қырылға мен алайын деп. Жоқ бәсі. Бирок 200 килограмм, 300 килограмм шығарып алған мен көмірге алды өрді. Чардан жасап бетондан жол шығады. Ошондо менин тартып. Мен саткан жагын бүт мойнума алайын деп. Мына өздүргөнү Алишер айтат, өздүргөнгө жардам берет. Биздин элде өздүргөн мүмкүнчүлүк. Силер өздүр мына акчаны чыгарып берет. Эгер ушул оюңузду ишке ашып кете турган болсо, көп адамдар мүмкүн болот. Мына Ақсыдан Бишкекке ташыған
ошондак балам ушундай соода менен алектен эле белки ушул шаарга жөнөтөбүз дегенде мен ошол шаарга жөнөтүп ошондо сатканга да коммерцияга да мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы, монча шаарга көп шаар бар да. Көп шаар. Даже кандай десем, Москвада менин мүмкүнчүлүгүм бар, саталам белки товар жөнөтүп берип, мен акча төлөп чыгарган болсо мен ошол жакта жөнөтүп бере алам. Биз транспорттун кандай жөнөтүш керек экенин, кандай укпак кылыш керек экенин баарын билебиз. Саталабыз. Сатканга мүмкүнчүлүк бар. Себеп саткан жагынан такыр жабат болот. Мына кечээ Пачатадан балдар келип Пачатадан келип, кечээ Пачатадан бөлөп чалды. Бизде ошол клубника майнаны өндүрүп атып эле саткан жагы көбөйүп болот дейт. Карабан алып келет экен, бир экинчилеген бирөөнүккө алып келип карабан алып келет. Анан кызыгуу жок. Эгер ошондо саткан сенин мүмкүнчүлүгүң бар болсо, келип биздин клубника алып. Мен алардан албайм деп атпайм. Мен алам, уюштуруп берем. Эгер өндүрсө, аларга да жардам берем. Бирок бизде мүмкүнчүлүк бар. Азырынча мүмкүнчүлүк бар. Кудай буйруса Кыргызстанда номер 1 эмес, Эсеңде номер 1 сатуучу болсо. Ошол Турция, Россия, Казакстан чыгарган рыноктарды кандайдыр бир пайызын биз кыргызстандыктар алсак деген максаттар бар. Кудай буйруса алабыз. Силер так да жакшы табар болот. 15 шаарга бир шаар күнүнө бир тоннадан жегенде 15 күндө жок, 15 шаар бир жумада 105 тонна клубника майнана жеткен. Ежемайнана. Яграда бир жумада 105 тонна керек экен. Минималь. Мен себеп дегенде айтып атканым, могу чоң городдор бар, Новосибирский, Алмата, Астана, Караганда деген город. Булар күнүнө 1 тоннадан жебейт. Булар күнүнө 3 тоннадан ашып кетет. Мен минималь эсептедим 105 тонна бир жумасында. Силер 200 тоннага жеткизсеңер да алам. Мына туугандар билет, мен Кара Суудагы, Карачагашдагы ушул күйдө клубниканы сата албай калдым деп так ойлошуп, майнаны сата албай калдым деп ойлошуп. Тээп чыгып, мен милдеттүүмүн алар клубникадан. Тээп чыгып, яшина салып өтөп кетет болду. Так ойлонуп. Бекилик толуп калыпты, же албайт экен деген ой жок. Майнаны өндүрүп алып, себебинде клубника майна акырды. Срок өткөн сайын акырды. Биздин артын тууганда такыр алып деп ойлонуп. Алып келет. Но артыда кылсактар ошондой шарт көрөт. Кудай буйруса товар өндүрдүкмү? Мына биз мест алып бар, ошондой шарт көрөт. Анан биз могу халайдын тоңдургандар менен, фирмалар менен официалдуу договорубуз бар. Алматага, Россияга, ошо тоңдургандар алгандар, Алматага фирмалар бар экен. Ошондой менен договорубуз бар. Саткан жагын такыр ойлонуп аласыз. Ойлонуңга өздөрүң жагын ойлонуң. Анан да бир маалымат, кечээ 3 ай боюнча маалымат неме тактап берген рахмат, айрымдуу башлары тактап берди. 3 ай мөөнөттө 900 гектар суулуу жер бар. 900 гектар. Эгер ошол 900 гектарда 4890 5000 деп кожолук бар. 5000 кожолук деген үй бар. Ошону мен 30% деп эсептедим, 30%. Где-то 300 гектар иштеп калса, биздин 3 ай мөөнөткө где-то 500 миллион, 600 миллион сомдой жылын акча түшүп турат. 6 миллион, 7 миллион доллар деген сөз. Андай акча жок да бизде. Эгер ошончо акча айга кире турган болсо, үйлөр окулат. Балдарын жакшы окуулар окутушат. Мигрант болуп кетпейт. Жакшы машиналарды айдашат. Жакшынакай болуп кийинишет, үйүндө шарттарын жасашат, малды кыскартат, адамдай болуп жашайт деген максат да. Эми ошондой убакыт келди, туугандар, жашаш керек ошондой. Балдарыбызды эшектей кылып Москвага, Россияга жөнөтө бербей, жакшы билим алып, мына билимдүү балдар отурат мына жерде. Ушундай болуп, чет мамлекеттерди көрүп, өзүнүн Кыргызстандын өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөрдү ошондой жакшы ийгиликтерге жетишине ар кимибиз өз себепкер болуш керекпиз. Жаштар
жаштар мен курактагы балдар уже балдар чоңоюп кетет. Алардын келечеги да биздикиндей болуш керек. Ошолордун келечегин куруп беришибиз керек. Аларга жакшы окууларда окутуп, Россияга кетирбей, кетирсек дагы мигрант ушу Европага кетирчи, ал жак бизге караганда өнүкөт, Россияга караганда өнүкөт. Башка туугандар баардыгына ушул келип бергениңерге рахмат. Эми мына айтып, эгер суроолор боло турган болсо, берсеңер болот. Мен жерге давай деп келдим. Ошол алганда алып калсаң 5 күндө 1 тонна аласың, 1 аптада 2-3 тонна аласың. Ал сен ишин токтогондон болот. Кандай техникамен алсаң, кандай алып. Бул ошоло идишин айтсаң бизге, контейнерге салып бересиңби, идиш десең, өзүң алып келип бересиңби? Ушул жагын элге проблема. Идиш, кагаз алмай макса бүт өзүбүздө. Мына акыл туугандар билет. Ошо идиши керек, контейнер керек, кеш барам, келет, яшикпи. Яшик. Бизде яшик дос балдар бар, яшик чыгарган өзүнчө станоктору бар. Яшикти биз менен камсыз кылып турат. Бизде ошончо Ошону билип алыш керек. ага бизде бар болгон. Эгер жерге талда болсоңор, силерге мүмкүнчүлүк бар. Биз ушул жака базар алып, ушул жака алып келип өткөрүп турсаңар болот. Көбүрөөк объемго өстүргөн сайын бизге жакшы. Мен бир жумада 1 тонна топтой турган болсом, мен мына жака келбейм. Мага күнүнө 1 тонна чыгыш керек. Эгер чыгасаңар, экспортунан так көйгөй болот.